Anyang laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Sikakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko na. Anya ko ma? Saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever! Sakit lang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adan nilando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam! What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruam pa ilang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga rin akas tati lang am? Siguro, adaman ang nakaapam niya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit ta talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na nasaya dahil dyan nga Antonia? Kat kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng dagiti adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanya, beshi. Lipato mo naman dahil dyan nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na amom, kaslata kaktos napintas. Uray awan si bugta, napintas na lata, nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na, ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ati kaya mapapanan. Salud-sodan nak, no sa dino ti kahit kapapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat no siyak ti mangisurang. Nasaya at mat-ana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na bato. Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa akak unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyal ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkapayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak at talaga ti bigat ko. Ay nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar ng ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Kaya na, makaparagsak kunak tumad. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit?
bimakit kayo abaak. Ew, aniya, hoy Antonia, dinakman bagani ti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanikit kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, iti bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasauday di nga Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kaniya, kasaan kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akakanaw. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka, Mat. Mamin, ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko? Berta! Kunak lang arutan. Anya lakid din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta! Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na bato, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko ti bibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunamladay ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit larot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbagana. Wan nga ron. Saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagpaghanakit din. Ay na, nagalas si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tulat taal daw namat Ay wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tulat tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day dyan babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ay, yung kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay, malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaiso na kwak. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Kung agpaisaw, nagsamoy jo. Kin apay masapol pa apukisap. Katuan alangan mat. Jak laki di itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apuki saklando.
Anyat gatangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isuasaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese pitchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rudya. Ala, amala na ito kartibon taagtalaw ka. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rudan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodak ayata ibagbagam. Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak ka, gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsam. Ang mga noon niya pati maibaga nilan to. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakuha mo nakakayang kamay! Abay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan. Natipigan iti batiti mani-manikam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tigong ko naman. Nagkunang kami nakartip to. Saram ko mabalim mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko matan. Kunak na buhok ti nakartip ko. Ti mani-manig magayaman. Una yan. Unay ay, hindi ka to pala pinagaw mga sagay sa. Awanan. Kunak lagi din makapag-date-date ta Valentine's. Kamsaan magayam. Ay, salpag kita. Kanya rin. Sanda na makapasyar ata kasi amot tinarami mo. Ayun na yun na ti kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti ko. Sipa. Nagano nga minti mabalim mo nga usar eh. Kartip pala mo ta nakatatarang. Nya nga ita. Natipingan lang aroon tamani-manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at datay jingag paspasyar. At data di ti o nagtibalay. Saan lang aroon na makitan? Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ang kantsawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Nyalangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti mani-manay. Tiping lang aro. Unay mo. Nyalaki din. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw! Gunggunam! Gunggunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi? Saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha?
Saan pa'y beshi? Sa sana mga minachismosa akas king na. Apay aya? Kat no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen beshi? Gungguna ko nakaroon. Nakamuam mo beshi, nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga rin nagkatawa kami. Tanako na anatipingan ka no. Kina pala nakakitiping na. Diyan mo. Ayun na yan, apay natipingan ka na. Di pala nakartib abo ko. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga eh. Ay, awan ang aron. Saan na natuloy ti Valentine's Day, da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartib na mag-aam, ti mani-manina. Ang laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko, nakartib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abo oh. Tapnawanan na bate. Kasi man ilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di man. Idad anos nakmat. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbagi soda ata buo pa eh. Sa anak mo ito nga naguyaw. When tawanan ta pa. Ay apo nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita. Malamang sa malamang aramang nakapga. Daging ga ita kat aguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron no. Kit makartib mo abo. Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, Di ko mareklakay. Kumare? Kat mo, sir, ti awag mo ken kuana. Unay kan, Joel. Saludsudam at aminan. Andaman siguron planom dita, jak mo. Masapol la rumor ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan ta. Inton kuan, agparikot kanto manan, no panagbabaya din. Insarden kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguradwam lang. Hindi kaya't nga damanin umay agsingir diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adua, amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit day jay ahilda nanang. Addala kinita.
Siguradom lang, tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ninanang mo't. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya? Agtatakaw? Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo't akayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manan kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko, nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee, nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Naa. Anyat ginagara na diti balay, nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet, nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Adda siguro mo't ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod ano gimatang damot, nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kasta nga umayda. Agrubat ako, Joel kay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubeng, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops! Mutoy day nga envelope. Na, Sana parakin ka day niya? amangan mo't no papeles ti lending dayta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot ka nga rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa iti ubing iti balay. Wen, anya ka lakit din. 2 hours lang ang arumwara. Agsubli akmet la adagos. Dahito iti isaldak ka na kayo, sir. Itulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo dahil da tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Sigurad bumlaeng, tadyak kayat ti kulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. At lumalpasan ti saritaan. Good for 6 months laang dayta, ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mat ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day dyan. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mga bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinagkapon ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapanmukit din bagkatan. Taamangan doang tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Na mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak namin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano nga nagbayad ka?
Ikanakla ang iti makalawas a pawayway, sir. Agbayad akto ka na kayo. Sige, sige. Ikang kay ti makalawas sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahil titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa'y kabagays. Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana iti laod. Day tatijak sigurado kabagays. Sa lodsudem tuman no nya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apag patakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda iti laod adi na maasikasaw. Wen tabi si iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyo. Di namot masangaw. Wen nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ijay laod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ko? Adan to, nanang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan, nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno amuna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatagan da. Nanang! Napay ka day. Diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapol mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabit ken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Ngam, narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay diretsom laeng to'y kalsada. Diyay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Hindi pa napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na di saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Ita, marigatan ako namang singil. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namot ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda tinakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumara no, balinak nga istrikto.
Dahita ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita apanawan. Anya tar aramidan day ta ang tao dito balay, Hilda? Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawaga kading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kung ti titulo ti dagak. Ay pangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal na itititulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ay pangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudnungen sardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal na itititulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day taalukas. Ura siya, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may dadya manang sabit dito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaan. Payan anak ko, anyat na pasama. Insalda na magayam ti titulo ti dagak ang mapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day akap sa... Nalaing dayjay nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, sikaman pa'y timakam mo kadagiti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano mati balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Na, sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adama ng takawam mapapeli si jay. Asino ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalip na kan ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabek. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Wana! Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda day ti titulo. No di kakat agraraman Pangasim ading ko. Mabagti taklakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnamam a pagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang.
Kas kada mangisalda iti kumkumpurme. Ngam no pa nagbabayadan, ibagayo ang ma-stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Tinakdramaan akas ta, Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, wan gayam. Hali di inton bigat lakay. Ha? Ay, uwan mat bakit? Apay ka rin. Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen day jay. Nga maging gaita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta ah. Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo ton bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Pasyaran nga tayo, may tinton bigat, bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat, sana ya? One month holiday, special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang, isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwan na bakit? No dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado ti nagduduma akulay asabong. Ay, katala ah. Mapantay dyan, tapicturan ka. Ay na, dayta ti magustuak launay kan kakat. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ro dahil ta blouse ka ng buhok mo, tapicturan ka. Sige, mapit lang lakay. Nakita ko man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din, no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas ka da kami kanila kay ko. Si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan ngomdas na kita tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakil na kita abanag. May anag iti tattao ti mga presyar. Sana sikat ti mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? Sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare.
Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Oh, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga gasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din o kasta mare. Angam nila kay Mau. Sana kastaan niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bali a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramiden nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan nak kanu ay ayatan? Iso nga saan nak ama i-post iti Facebook. Anya lakit din day di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan? Anya laki din. Amomotan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipost iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may ti ko na. Agdudo mati babae na dayay. Kundi post mo akin ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo tadag iti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Yung laki iti. Ayen, ni Rita, talagamat na niya, dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak, asaan nak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nak kanu ama i-post iti Facebook. Karna imbaga naman na dayta kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog, iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga bagbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nila kay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampante na dya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapan iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya day ta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa. Dress dahi tayo parakin ka. Ha? Nalabsak dahi tayo naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kid di na saan? Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Mare, si kamat gahayam, anat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay ketwen mano ti ilod ko, mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Uwan, mare. Ada nga min ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta. O
Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo napintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipopositive Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbag ti asawa, Mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet me nga agasawa. Ay na mare, budno ti imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budno mat gamin. Ti kinasweet nila kay mukan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay proud ka kadagiti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasaman, ibagampay kanya kasaan nak ngay ayatan ti asawak. Gaputa saan nak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mangibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Ang daayamat. Asino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi pa laan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan na pudno na ita? Ti ko namkid de, umapal da lang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la kumatapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Amangan no bibiyag. Anya? Oh, apay kasta ti panangkit kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Saanak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Oo na imatan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti kunana, awan. Ha? Ti kunayo kit de, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa no boyfriend yo, ti aramidan nila kay kukanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kastaunay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtungpal kahit ibagbagak. No kahit mamakita, ken maamam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak ng agawid yung tinrabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kadag ti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay da Anton. O sige.
No day tatikunam. Agluto kan to na. Manganta, apaman na sumangpetak. Wen ka di lakay. Di ka madanagan, tandamanan, gift cookin ka, no sumangpetak. Kunam day ta namnamaak day ta lakay. Wen, amumatan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet cookin ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon taisumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y tanako na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakun ket. Anya? Mapantay iji ili, tada na pating ipakitakin ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko king ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan nitun madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod na kay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat babae. Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki asumursurutam, sakbay apatulam, mawatam. Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dito yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun ang balo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamatay na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Kaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na yapan ang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no matgayam ti bagbaga dagiti tattao nga na chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tao, mare. Mare, Ay, kasta una nga ipampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ay nga anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya at irog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti idul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay magana pa gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka no ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno.
Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kina chikboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Janice, ay ayatin ka unay. Sapay la kumata danamnamakin ka. Agpay suka ti dagit ang ibagbagam kanyak ita, Manong Marlon. Mga nurabrabakan naklaang. Saan, Janice? Napudno unay tayo ayat ng idadarirag ko kang ka. Sige, bayam a panunutok pa iti ibagbagam. Katsapay lang kuma, tamakauray ka. Awan parikot, Janice. Makauray nga uray pa'y mabayag. Agyaman hap no maawatan na. Tingi-tingag pa iti pudno ang marikrik na para kan ka. Pare, agtagay tayo lata. Ado, tinlutok apulutanin tayo. Ay, kituwa na pare. Nagmayat to pa'y taginaw. Ay mong gayam, napan ka ka din balay daros. Dahil dyan timayat nga ramay, kaputaan napintas kan siksay pare. Saan pa'y pare Alan? Ni Janice, tinagdatunak. Isutin lang idariragak dito ayat ko. Ay, mapangkalata, yan daros. Tapno, darisel pa pare. Kasanaw, no, di nakagayam kaya ni Janice, di nayaw awangkan. Ay, saan mat siguro pare? Ang ala, tapno di mo mat ko na. Mapanak to iji balay daros. Ngam no ita, aginom tayo pa lang ang karagiti kabarkada ta. Nagbayag damang ngami na gimatang iti arak anayon to'y pagsasangwan tayo. Tagay talatan pare. Hinya lagi din. At damit to'y awit ko nga arak. Isang tagay tagi din. At ito'y suldok, nanang. Handa kayon ti mapanagatang karagiti masapsapul tayo dito balay. Agyaman na kanak ko. Nga mangibati ka kumamot alat ta iti parakan ka. Tapno addamot madadaan nga usaram no adda kayat mo agatangan. Ang damot kayo din, nanang. Sa balit urno nga kiti bangkaw. Sa bali mo ti pang-arak. Anya, ay unay ka nanak ko. Ipang pangrunang pailaang mo ti pang-arak. Anya ka laki din. Mga asawa ka kidain tapno adda pang tedam iti birok mo. Nyalaki din ni nanang. Kasano makaasawa ak ngay. Awan pa'y nga rudnubiak. Awan pa'y mo ti makaklon kanyak, nanang. Anya laki din. Kasano nga ron nga adda mga klon kan kangay anak ko. Di mo mo't ngamin amo ti ag-follow up. Nyalaki din. Kasano day tananang? Di mo amo ti ag-follow up Gaputa maminsan mo mula ang amapan sa rungkaran ti balasang ka di mo matan sublian. Anya laki din, nanang. Mapanak tulat ta. Yak pa ngamin masango. Gaputa makumikumak iti trabaho. Ay agtal na ka man Marlon. Di ko namkit day. Nula ang sugsugan da kadagiti babarkadam, mapan mo pa siya rin ti balasang. Ngam no di da ka manin sugsugan, di mo manin amo ter aramidam. Anya? Saan mo't nanang? Ayawan mo, Marlon. Aglaklakay kalatan di taunag ti sapin mo, no di ka agpanunaw. Anya laki din ni nanang ko eh. Laki din. Makantayon, sakpay nga agbaaw dagiti makan anak adasar dito lamisahan. Nanang. Nagyaman na. Gaputa pinatgam di awis ko amanganta dito restaurant. Rose, ading ko. Katuan Manong Marlon. Awan matdakas na. Gaputa mangantalaan mat iti pangal daw dito yung restaurant. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Kuha, ading ko.
Saan adito iti kahit ko pangibaga? Ijay ko mabalayo ti kahit ko. Sarungkaran ka ko man no mabaleng. Kasta ka di manong Marlon? Sige ang aron. Umay kanto ije balay, no day ti kayat mo. Sige nga rodan. Mangantan, tapno makaawid tan. Diyak pa nga minalpas ang naglaba. Iso nga agawid ak adagos, numalpas ta amangan. Oh, sige ading. Itulod kanto napapanamal pastamangan. Agyaman ak manong. Agyaman ak Paboritok dagiti in order mo amakmakan. Iso asigurado amaganas ko timangan. Ay na, kasta ka di ading Rose. Agyaman na ang aron. O sige, ituloy tangarudan timangan. Kalpasan na, itulod kanto ni Jibalayo. Tapno daras ka ang makaawit. Ilugan kanton iti motor ko. Sige kakadwa, aginom tayo lata. Kakaiso na kasangay ni Marlon nagayam tayo ita. Maknang tayo malitang ni arak yung burutan. Agyaman na kita panangdang kayo sa kanya. O sige, aginom ka nagpulutan tayo. Agraragsak tayo, ita ang kasangay ko. Parehalan. Apa nga sangit ka matan pare. Ada ka di nang pasakit king ka. Awan mo't lang kami ng mga klon kalyang. Saglangan tiyawan na tawa na. Kada kami, nagkakabsat pare. Ay, malakayan ako na baraw. Anyalaki din na pare Marlon. Malakalang na ita. Di armam ni Marisa pare. Anya, ni Marisa nga anak ni Tata Marlito ni Tadaya. Kawan, abay, di mo kadikayat ni Marisa. Kuha pare, kaya't kuha basta kaya't nak. Ay, tulungan ka pare. Basta agpainom ka pa mo na. Aring lalo pare. Mala, aginom tayo ita. Ado tayo ginatang kong arak. Rendakin kayo ita nga ginom ka nagiti gagayim ta. Dahil daman tiket ko king pare Marlon. Mala, aginom tayo. Magayin inom ako ni ti arak. Kasla agmagan ti karabukob ko. Ati makaraman iti arak. Ay na. Ano lagi din natin kastuyap pare. Ipapatig man ti agdaton parang makasawak madlangan. Ay kahit mo na pare. Tumanon tulad ta na. Siyak ti makamugin ka. Ilakad kanto. Kun ni Marisa. Nagadong mo tanday talablabaam, Rose. Kunak mo nalbaskan, gaputa nagsapa kamot ngamin anagirwar kadagiti lalabaam. Saan pa'y nga ro, Janice? Kasano? Adamat ngamin nangawis iti tao. Isuan na panak pa'y Sayang mat no jakpat gan. Sino tinangawis kan ka? Apay adinak inayaban. Bayam, inton sumaro no, awisan kanto. Sino ngamin tinangawis kan ka? Ni Manong Marlon. Pinatgak, gaputawan mat siguro ti dakas na numangan kami tirwar. Diyos ki. Isumot lagay masan ngam umay iti balay. Gaputa at damot kaya man sa bali a pagdatdatunan. Oh, ada ka ibagbagam, Janice? Awan, Rose! Ituloy takit din ti aglaba. Tapno maisambot iti darang iti init. Pare. Apay nga analpay mo tabaga. Manasang putak dito istor. Ada ka di parikot mo pare. Nagsakit pare. At dapat gaya man nobyo ni Marisa. Ha? Kunam bilangan na. Kasalupay itangay. Saan mo'y gaya man nga available ti pangilakadam kanyang. Diyan mo kami nakasta pare. Pasensya ka na. Ngam di kagdanag. Adupay di tati mabalin mo apagdatonan. Uno, i-follow up mo langan na Rose kan Janice. Ituloy mo langan itang arman. Parang kayat da ka, pare. Kinabundo na pare. Diyak pinagdatong kini Rose. Ni Janice ni nagdato na. Isun sa langit ti sarong kara ka.
Ni Rose na pagdatunam, tao po bing pare. Ha? Iyon, udi mo ni Janice. Kaputa, sigurado kaking kwa na. Sigurado ka, pare? Wuhin pare, niya lagi ni. Mamati ka kanya. Ngam, sakbay amapang ka. Ikatakan naman pa itiara. Taginom ta. Kabayhatan ti panaguro oray ko ka. Awan pare ko tita, pare. Mamilang. Hinak kumatang iti inuman tang arak. Basta urayan na dito, ya. Sige pare. Urayan kalatan nito. Urayak, tisang pwet mo nga ara. Sa dino man ang tipapa na marlawn. Rabi ngam agrub-rubot ka pa ang arumwar. Inakagarem, nanang. Anya, mapan ka agaram, wano mapan ka manan gumatang iti ipasangom kadagiti barkadam, Nanang mo, inakagarem mo na lang arutin. Ay, saan ka kuman abyangan, gaputalakay kan, ngam naglaka ka mo ngamin ama alukaw. Nanang. Awan rumwar, agpakada ka kinialan ta iturog mula ang anday ta. Aginana ka kiday, masapa ka pa'y amapan agtrabaho inton bigat. Anya ka diti gagara, Manong Marlon. Apay ngay may ka dito'y balay. Kwa ding Rose. Gagangay ati barote umay mang sarong kar iti balasang akasking ka. Ha? Manong Marlon, apay, planom ka dito, agdaton kanya? Uwan ko ha, no, adapan na kaikarik, adeng. Amo, Manong Marlon, nasingpat ka, nagagat ka, kan, nasalukag ka. No kasta, adanam namak no bilang tagdato na kading Rose. Adda kuma, Manong. Anya? Apay nga, adda kumana ading Rose. Napudno akmat keng ka. Ay ayatin ka. May kamano ako na pinagdatuna, Manong. Kuha adeng. Diya akong mabilang. Apay ka de. Makitam, di mo pa yun mabilang, numano kami. Ading Rose, si kaita ti pagdatdato na. Ay ayatan, kanipat patag ka. Naklunan na. Agkasartan na takos. Sorry, Manong Marlon. Ngamjak kaya ti tao apaasa. Adeng, anya tiket mo saway? Iti kinaadumya pinagdatunam. Maminsan ka laang asumarungkar. Kalpasan na, sa balin tumanan ti sarungkaram. Sorry, Manong. Ngam itapay laang. Paayan kan. Gaputa makapadismayamat ti kasta nga aramid mo. Anya? Nanang, nabay na anak ka po katang timbagbaga ni Rose kanya. Pinainak lang harunan. Pinagsasawan nakpay. Ay, katgunggunam Ninanang man. Amo, Marlon, anak ko. Husto, dagiti imbagakan ka ni Rose. Kasla ngamin pagang angawam laida no kasta. Pangnamnamaam ida iti kasjay nga inaramid mo. Mamuti nga kami na mapay, nanang. Iso tinungpal ko timbaga ni pare Alan. Arumbang da reserba no bilang. Anya, ay kalukwan day tanga imbaga anakan ka. Maday, ti kasta nga aramid. Agseryoso kan, tapno adda mangayatken ka, anak ka. Pasensyakan pare Marlon. Madamod laging kati pare ko. Saan naga po tayo bagak tikas jay. Kahit pindamot ti na pagdatunan na kiti babalasang dito yung lugar tayo. Pagdatunam ti maysa. Numapay ka, agdaton ka manay. Kasi jay. Bayang pay lang na ita pare. Aginom tayo pay lang. Saan pa'y lang pare? Madinsa te arak. Sa anak sa makaasawa no ibang pangrona kasangwan te arak pare Alan. Maday. Anya?
Nana Sebastiana, umayak man? Nay, si kamo gayam alan baraw. Umay ka, sumrog ka. Ay, saanan nana. Kaya't kula ko mga umay awisan ni Pare Marlam. Ta aginom kami man. Ay, pasensya kan baraw. Ngumawan ita ti anak ko. Rimor itay. Sa dino tinapanan na nana. Napan nagaram baraw. Mapan na i-follow up tay damo nga inaram na. Anya? Kat si kangay mat baraw. Awan ka di pa'y nobyam. Awan pa'y Nana Sebastiana. Okay lang. May mayat ti kastam. Tapno, awan ti sawsawen. Kain awan ti umanapa. Kasta ka di baraw. Kasta gayam ti panirigam. Uy, Nana Sebastiana. Ay, sige nga ron, Nana. Agpakada akon. Agsubliak tulangan. Ninton adda ti gayam ka. Sige, baraw. Ay magarabi, mading Janice. Kumusta ka? Kastoy. Nasaya atak matlat Manong Marlon. Nakaumay kamat. Napatagsakit iti gagaram Talaga napatagating ko. Katagyaman kaputa inikanak iti oras ita. Masapul kami na makasarita ka. Talaga napatag, tikahit ko nga ibaga. Anya day Manong. Imbitaran na ka din iti panagkasar mo? Anya? Ay, saan natin dyan eh? Kasano ko mga imbitarin ka? Si Kangaroo, may tiket ko nga ikasar. Anya? Si kamat Manong. Rabakan nakmanan. Amangan numamati akmanan kan ka. Pudno ti bagbagak dyan eh. Ay ayatan ka. Katnood na pan na kay karig. Agkasar tantang. Anyat kahit mo asawan. Nabayag nga inururay ko ti panagsublim. Idida mo nagdaton ka kanya. Impagarap ko, asaan nakakayat. Iso asaan ka na nagsubsubli. Saan, Janice? Ay ayatan ka. Isungar nga dakit at ito'y balayaw. Pasensya kan Manong. Ngam na odi kan. Oh. No nag-follow up ka kuma, sika kuma tinaklon ko. Anya? Apay? Anya tiket mo asawan? Saan kan amabalin nga aklonan? Gaputa adan ni Lawrence akayan ayat ko. Kan may isa, natulagan ti kasarmi. Anya? Unay mo tinagasat ko. Nagsakit. Gusto yan na pasamang kanyang. Ay, Diyos, kinata follow up. Nagsayang kanya, Nice. Lalaki, di mo tayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.